Religioznost se kroz prizmu evolucijske psihologije proučava kao kognitivni proces, a glavna su pitanja usmjerena na korist koju taj proces ostvaruje u preživljavanju ili reprodukciji. Personolozi pretpostavljaju da u ljudskoj prirodi postoji predispozicija za religiozne misli i ponašanja. Evolucijska je psihologija u tome pružila integrativni teoretski okvir kako za konceptualizaciju pitanja o ljudskoj prirodi i individualnim razlikama općenito, tako i u ovom području religioznosti. Znanstvenici se slažu u pretpostavci da se tendencija religioznog ponašanja pojavila prilično rano tijekom ljudskog razvoja. Naime, izvještaji antropologa opisuju tragove ritualnih, odnosno religijskih rituala već kod prvih generacija Homo sapiensa. Ono oko čega se znanstvenici ne slažu do sada su mehanizmi koji su u podlozi tog fenomena religioznosti. Pitanje doprinosa koje religioznost ostvaruje u evoluciji složeno je i višedimenzionalno. Cijena religioznosti je visoka i uključuje, ili je barem uključivala u prošlosti, zastrašujuće ili bolne rituale, velika ulaganja, celibat, nasilje u ime religije i sl. Prema svemu navedenom, logično je očekivati da će selekcija, odnosno da i je selekcija već davno iskorijenila svaku tendenciju ljudsku prema religioznosti. Iako su brojni sekularni znanstvenici već puno puta predvidjeli smrt religija, u stvarnosti one i danas cvjetaju, a fenomen ateizma je zapravo relativno nov i relativno rijedak. Dakle, ljudski je očito sklon religioznom ponašanju, religioznim mislima, unatoč visokoj cijeni koju zbog toga plaća, a odgovor na pitanje zašto je to tako daju dva pristupa unutar evolucijske teorije religioznosti. Moguća adaptivna vrijednost religioznosti pronalazi se u poticanju kooperacije i kohezije u grupama. Navedene kvalitete posjeduju neupitnu vrijednost, adaptivnu vrijednost, dakle, kako za preživljavanje, tako i za reprodukciju. Osim toga, religioznost pruža učinkovit način suočavanja s vlastitom smrtnošću. Ovaj pristup objašnjava u nekoj mjeri bolnu ili opasnu prirodu mnogih religijskih rituala koji su kulturalno specifični. Žrtvovanje i odricanje dokazuju iznimnu predanost pojedinca grupi, odnosno adaptivno vrijedne osobine poput odanosti i vjernosti koje sigurno imaju svoju adaptivnu vrijednost. A adaptivnom vrijednošću religija bavi se i istraživanja odnosa religioznosti i dobrobiti. U različitim studijama dobiveni su različite pozitivne korelacije između religioznosti i duljeg životnog vijeka, mentalnog zdravlja te negativne korelacije između religioznosti i depresije, sklonosti samoubojstvu i zlouporabe sredstava ovisnosti. Jednom je metaanalizom utvrđena pozitivna korelacija između religioznosti i više subjektivne dobrobiti u čak 79% analiziranih studija. Međutim, ovi rezultati su još uvijek predmet rasprave, da za sada nisu otkriveni posredujući faktori, nisu otkriveni psihološki mehanizmi u podlozi, a uzročnoj posljedičnoj povezanosti se naravno ne može govoriti s obzirom na to da su istraživanja korelacijska. Pristup koji religioznost tumači kao nusprodukt temelji se na pretpostavci da je religioznost osobina koja može indirektno doprinijeti individualnoj dobrobiti, ali nije razvijena prirodnom selekcijom za ulogu koju ima u današnjem svijetu. Ona nastaje kao nusprodukt velikog broja psiholoških mehanizama koji su se razvili putem prirodne selekcije, ali za druge svrhe, nepovezane sa religioznim ponašanjima. Neki teoretičari čak i tvrde da je religioznost produkt kulture kao i čitanje, pisanje ili umjetnost. Ponašanja koja se prenose generacijama, koje se ponavljaju bez značajnih izmjena, nazivaju se tradicijama. Tradicije su značajan aspekt ponašanja u svim kulturama. One u velikoj mjeri određuju stavove, preferencije i način života, a na izravan način ih usvajamo putem odgoja kroz koji roditelji uče svoju djecu, dakle, sustavu vrijednosti koji je ovisan o tradiciji, pravilima ponašanja i moralnosti. Sam sadržaj usvojenog sustava vrijednosti razlikuje se od kulture do kulture. Tako su, na primjer, u brojnim kulturama poznati primjeri, dakle, zanemarivanja osnovnih ljudskih potreba, na primjer fizioloških, pa čak i potrebe za preživljavanjem, u svrhu takozvanih viših vrijednosti, odnosno
osnovne ljudske potrebe su podređene takozvanim višim vrijednostima. Pravila religije koje pojedinac pripada određuju njegovo ponašanje, dakle određuju i njegove stavove prema aktualnim etičkim, političkim i društvenim pitanjima. Međutim, psihološki mehanizmi koji su u podlozi se ne razlikuju ovisno o kulturi. O evoluciji religioznosti se dakle može govoriti u kontekstu razvoja kompleksnog sustava psiholoških i kognitivnih mehanizama koji se od svog nastanka do danas nije bitno promijenio. Dakle, tijekom evolucije se nije mijenjao, odnosno razlikuje se samo manifestacija tog ponašanja ovisno o kulturi. Potreba za daljnjim istraživanjima je velika i brojna pitanja su još uvijek neodgovorena. Na primjer, pitanja koju specifičnu korist ostvaruju religijski rituali, zatim objašnjenje varijacije u populaciji među kulturama, te razumijevanje odnosa ulaganja i koristi u kontekstu religioznosti. I na kraju, želim jednim primjerom ljudske predanosti tradiciji dati svoj skromni uvod u tribinu koja slijedi. Naime, evolucionizam od svog nastanka izaziva i oduševljenje i velike otpore. Darwinov suvremenik, biolog Asa Gray, je tvrdio da nema poteškoća u prihvaćanju teorije prirodne selekcije i vjerovanju u osobnog Boga. Pa ipak čak i danas postoji značajan otpor novim i ne tako novim paradigmama i spoznajama, što odražava neznanje i konzervativni strah. Ovo na kraju je jedna mala digresija. Naime, mislim da bi ovdje dobar učitelj bio filozof, prosvjetitelj, moja vječna inspiracija Voltaire, koji je kroz jedan svoj autobiografski lik odgovorio na pitanje tko bi se od nas usudio izmijeniti jedan zakon koji je vrijeme posvetilo. Ima li nešto što treba poštovati više od jedne stare zablude? Na to pitanje on je odgovorio, razum je stariji. U kontekstu, još samo kratko, dakle u kontekstu evolucijske psihologije imam potrebu još jednom naglasiti da je područje interesa evolucijske teorije religioznost u smislu skupa psiholoških i kognitivnih mehanizama te kombinacije vjerovanja i ponašanja koji se razlikuju od kulture do kulture. U tom smislu ova teorija predstavlja nov način integracije i pronalaženja novih spoznaja u psihologiji. To je sve.